Hello akuza Black TV mutumbere hose gasonda ramutse kandi kwa ko tubakunda wezi tatu akabungu Black TV akabungu.com Instagram na Facebook nanye dusangaho atanka mazini mwe twabaheza makuru atandukanye avuye nga canke hari anye kwa ko twabo canke kwa riteze imbere canke bari muri biya canke ibitandukanye ko turazi ko abantu baba bari mu bintu bitandukanye kuko twese turi mu buzamwe mu bitangura kugira ngo bimenye nabo twebashikirije mwe na rimwe reka ndaramutse kandi abifuzi kaze ni kuri mikoro kumwe na fa kuri kamera iyo munsi dukumwe numwe no vuga agarikiye ukoko Brains musoze mu muzi kuva kera ari mu bintu vya fashion last year yali mu gihugu ca Tanzania muri Swahili Fashion Week kiya gihe nitwasha kumvugisha cyane ko twavuye kuri airport muvyibuka twabwiye vyinshi gitwari kumwe yasiguye vyinshi yavuye gukora ariko atuza gatoyi cyavuye gukora kiya gihe ni sano rifise ni vyubu agiye kujamo kandi asubirayo mu gihugu ca Tanzania ndagusa kandi yuko Swahili Fashion Week yatanguye 2008 itanguzwa n'umuntu witwa Hassan mu gihugu cya Tanzania nyene ide yari yo guteza imbere fashion mu gihugu cya Tanzania ariko mu nyuma abona ko vyoja mu East Africa mu nyuma avuga ati none biranga anye byose bivuga Giswahili reka tubishiremo kugira ngo dushobore kwerekana impano dufise East Africa canke na Central Africa hose hari ibintu bimwe bizo birimwo muri ryo higanwa right now de kumwe n'umumama wacu twemera cyane dukunda muramubona cyane great karibu cyane njyewe nitwa Dr. Claudine nkaba ndi founder na CEO wa Ukoko Blend. Ukoko Blend cyangwa marke y'u Burundi cyashya ikora made in Burundi. Ikorera aha muri ville turashaka kubambika turashaka ko abarundi bambara ibyo bashaka. Ukoko Blend namaze bisi ndabona kuva kera wanashaka si vuba si yo wenyene kose ni ryambere ntemerenga kasi ni rya kabiri ariko beshi barayizi aha hari anye wambwa natandukanye mu event atandukanye ariko dusigwe neza kayiremo mukora gute nizo twavyibusa bimaze kwivuga mugabo jandani nkino bikora hamwe bimeze kugira ngo dushinge Ukoko twabonye ko abarundi twari dufite ikibazo cyo kwambara rimwe na rimwe twakenera kwambara tukajya gushonesha hanze cyangwa tukajya gukura ibintu hanze ndiyumvira ndavuga ni abandi bashinga ama marke kugira ngo bashobore kwambika uko bashaka cyane cyane nanjye nambare uko nshaka kuko abantu imyambarire yabo iratandukanye bitewe na critère yabo cyangwa nuko bateye cyangwa nibyo bakunda nanjye rero iyi Ukoko Blend nagize ngo izabe irage ry'abarundi bazavye bavuga bati natwe twambaye iby'iwacu ibyiza natwe bishiki wacu bambare kuri guzabo uko babyifuza nuko babikunda aha rero dukora vêtements sur mesure na vêtements prêt à porter uvuga ngo turashona umuntu aje gushonesha hanyuma tugakora n'impuzu zo kumanika muri magaze kugira ngo umuntu wese winjiye kuri guyiwe ashobore kugura murakoze ndiko ndaraba hanene mbona ngo mwibaza cyane ku bintu by'abigeme cyane sinzi ko nabandi mucanga gose kutabo nuko utarebye neza aha twashoneye umugabo tushonera gera abagabo n'abagore ariko muri byinshi ibyo kwambara ku maboko mu makanzu y'amasakoshi ibiki byose muramengo nabigeme gusa abagabo ni gake cyane oya abagabo nabo turabitaho turabashonera cyane amakostime meza ubu tujyanye muri Tanzania collection yitwa Ingoma collection urabizi ko ingoma ari symbole kandi y'u Burundi ikaba na patrimoine ya UNESCO isi yose yemera kuvuga umuntu abonye ingoma abona uburundi tugiye kwereka abanyamahanga rero ko turi fier yo kuba barundi tujyanye igicapo cy'ingoma ni na collection yacu yitwa Ingoma collection tubabike byinshi muzabibona great tutarashikiye hose reka tuzaza kwitubwira peut-être tuze kwa kuri Swahili Fashion Week muri Tanzania barayizi ni event ikomeye cyane cya Tanzania wanashaka muri East Africa ikabikunzwe gose gushikino saha umwaka weze nto mwari muri dusigure gato ingene meze kuko fashion Ukoko Brand hamwe na Swahili Fashion Week ingene meze Swahili Fashion Week twagiyeyo badutumiye kubera ko bari babonye twakoze amateka i Kigali muri Kigali Fashion Week nabo baratubonye baravuga bati turakeneye ko abarundi baza kutwereka ibyo beretse abanyakigali niyo mpamvu twagiyeyo tujyana collection y'impuzu z'ibiti tugiye kubereka ko abarundi kera bambara impuzu z'ibiti ariko twazishyize muri moderne twari twajyanye collection yitwa Burundian Rave Culture zari impuzu nziza abatanzania baratubonye ntaba hari abatanzania gusa ni
haba ari abantu bo muri Africa yose ni Pan Africa ikikiri East Africa gusa kuko naza Ghana naza South Africa ubuziraza naza Nigeria ubu cyahindutse Pan Africa urumva abanyafrika bose baratubonye baravuga bati aba bantu abarundi n'ubwa mbere twababona mu bintu nk'ibi ntabwo twa tuzi ko muri capable yo gukora ibintu nk'ibi ubu rero ati abarundi turashaka ko bajya mu bantu bazahabwa agahembo uyu mwaka k'umunyamideli mwiza igihugu gifite abanyamideli bazi gukora akazi neza rero badushize muri barindwi bagomba guhiganirwa ako gashimo turifuza rero kakatahi wacu muri Swahili Fashion Week barindiriye kuduhemba igihe abarundi bashoboye kudushyigikira kige ni kagashimo kugira guparticipa gusa ubu niho mugiye muri mu mahigano cyagiye baduhaye agashimwe ka appreciation no kuvuga ngo baduhaye certificat d'appréciation zahawe abantu batatu gusa bivuga ngo ibyo twari twakoze nubwo twatugiye ubwa mbere byari byiza cyane kuruta ibyo bari barabonesha amaso yabo niyo mpamvu urabona inshuro ya kabiri badushize mu ba meilleur fashion designer bivuga ngo barabonye yuko turi ku rugero dushobora guhiganirwa n'abandi n'ama brand akomeye nka za Motions n'izindi ayo n'ama brand ajya kwerekana muri za New York Fashion Week ubu rero nibo turi kumwe urumva babonye ko natwe turi ku rwego rushimishije babonye ko abarundi natwe dushobora gutwara ako gashimwe tutazanye bavota cyangwa batora nyine bigenda duhere nyine winjira uburundi bavuze ko baravye iriko tugeze kure ariko mingo batumira uburundi gute hacasohoka ukoko brand izindi brand cyangwa izindi fashion mwaje kugira competition mu bundi muri kumwe mwoseruka cyane bo icyo bakurikiza ntabwo nyizi ariko hari abandi twari turi kumwe mu Burundi tugiye kumva tubaye nominated ni nkuko bavuga bati Vitaro isokeye uburundi mu bihugu bya Afrika kurushanwa mu makipe par exemple avuye iwabo twebwe baduhisemo baraducaguye ariko niho nataka kumenya aho nyene kuko vitamin sisohoka nuko banje gukigiranwa mu gihugu cy'u Burundi muri fashion isuko bimeze muri fashion bareba canke nikimenya natika turaye ko twogushira ntabwo ari kimenyane kubera ko ntibari batuzi nuko twaberetse amateka twaberetse ibintu batari basanzwe bazi kuko fashion iri no kuri culture African culture nicyo rero twagiye tubereka twaberetse impuzu y'igiti bagwa hasi aravuga bati aba bantu nabambere twari mu bantu bake baberetse ibintu nk'ibyo twakoze amateka muri Tanzania baravuga bati mu Burundi nta wari wabitwereka mu bandi banyafrika nta wari wabitwereka reka rero dushimira abarundi tubanomina ko mwako tweretse byiza mwavuze muri abantu ndwi ibihugu ndwi biri muri Swahili Fashion Week n'ivya bimeze gute dusigura abashobora mu marushanwa harimo Uganda harimo Kenya harimo Rwanda harimo Sudan harimo Burundi harimo Zambia harimo na South Africa Swahili Fashion Week ivyo bihugu no kuvuga mwese murinzwe byose hamwe bigenda gute ushaka kubavota two turabona ama post atandukanye ku ma social media birengana ku ma platform atandukanye ama radio ivuga ku ma TV online bayivuga na cyangwa hari no witazana ukwabira ku mantuze yabo bayipublia cyane mu gutora nk'utarabwa bibone ngaha nyine kuri Black TV batora gute wohereza email kuri vote Swahili Fashion Week no reka ntangire vote @Swahili Fashion Week bifatanye .com vote @Swahili Fashion Week.com hanyuma aho iyo akaba ariyo destinataire email destinataire bishikirako hanyuma kuri objet ukandika vote y'ukoko blend kuri message ukandika SFW EA2 07 SFW EA2 07 ndibaza namwe kuza Black TV aha musi nya muri commentaire mwaza kubibaza kwibashiraho na link warashaka kuberohereza bateze kwandika mwavuze ni vote no ya mbere mwavuze ni
vote destinataire @swahilifashionweek.com right maza kubera ngaho munsi email ushaka kuja ko directement kugira ngo kibalansa kuja gutwandazi ko mwese mukunda igihugu cy'u Burundi ndazi ni ino video y'abantu bishikiye mu bingahe mwebwe mwese mu vote kuko murazi ko vote zazikenewe mbega giye murabusa vote mo babusa batora mwavuga ati ndashaka kubatora n'ivyo kugira muzotsinde muzozana agashimwe kagute mu gihugu cy'u Burundi ubwa mbere niteka turavyuma ku gihugu tuzazana agashimwe nkaho igihugu cy'u Burundi ari cyo gifite muri uyu mwaka umu designer uzi gukora impuzu nziza aha muri East Africa urumva Burundi niteka kuko burya agashimwe ni kaba gato izina ryacu rigera kure hanyuma tuba dufawe na chance yo kujya kurushanwa mu yandi marushanwa mpuzamahanga na international kubera yuko tuba twanditse amateka ariko agashimwe nyazina inoti cyangwa ikintu ntibakavuga kubera ko ntari nakabona atari bakama je vous promets bakampaye nzabasobanurira uko bimeze kuko ako gashimwe kazaba kagenewe igihugu ni kazaba kagenewe yuko ko great uherutse twaje kwatira kuri airport mwaje mwa nashika 10 ngo bamona warda harimo nabandi batandukanye bari muri Yukoko harimo nabandi badalene nabandi twabonye benshi naba manekio mengo banyu mu bafite abamaneki banyu mwajanye wagiye kuri karizo mpuzo mu bantu 10 ubu nabizogenda bimeze gute ubundi twebwe uko Yukoko brand mission yacu no guteza imbere industry ya modeling na fashion ukuvuga ngo ntaba maneke babaho fashion ntiba nziza kandi abantu twese dukeneye kwambara urumva dukeneye fashion kugira ngo rero abamaneke bacu nabo batera imbere ngerageza buri mwaka uko ngiye muri Swahili Fashion Week ukoresha casting nkajyana abamaneke batsinze kurusha abandi bafite performance international ku buryo mbajyanye ku rwego mpuzamahanga babahaye chance yo kugira ngo ayandi ma brand akomeye n'abandi buganiza ama fashion week bakomeye bashoboye kubaha akazi bakoreshe nka za Paris Fashion Week za Mira Fashion Week ndetse na za Nigeria Fashion Week harabo twajyanye muri Kigali Fashion Week abo twajyanye muri Swahili Fashion Week ubushize bashoboye gutambuka kuko twabajyanye tukabashyira ni nko kubashyira ku isoko tukabexpose kugira ngo abantu babone uko abarundi bashobora gutambuka n'ubu rero twarabikoze n'ubu tuzajyana ndetse no mu bamaneke twajyanye ubushize hariho wabaye nomine nawe wabaye umumeyeri maneke muri East Africa yitwa Manirakiza Axel alias CVG nawe ari mu bo bazanomina mugiye ku rubuga rwa Swahili Fashion Week mwabona uko bamutora turaza kubahariye naho bo mu butore nawe n'umurundi abantu mujani benshi muri Swahili Fashion Week cyo bafasha nkeya hari ukuntu namwe muyungunganya mukimwe turiyungunganya kubera yuko ni umuntu arigira yakwibura gapfa kandi akudikaza imvura ihise tugomba kwifatanya kugira ngo duteze abajene imbere kugira ngo dufatane mu nda twese tudugire rimwe turi kumwe ibintu birashoboka nta badufasha ubushize twari twafashwe n'umurundi witwa ishiramwe rya Wasiri iyoborwa n'umugabo witwa Ndayishimiye Donatien bari badufashije kandi baduhaye sponsor nini ubu naho turarindiriye ko hari abazadufasha tuzabababwira nihagira udutera intege akatubwira ati basi reka mbatekerera uburobe tuzababwira ariko abarundi bari n'umutima mwiza barabigira mbega bizobajyare bizoba guheza gutora ni ryara amatora guheza gutora ni tariki 3 ni naho tuzahaguruka hani Burundi tariki 3 zo ku 12 twerekeza mu gihugu cya Tanzania hanyuma twe tuzashokesinga ku tariki 6 gutora ushobora gutora rimwe cyangwa kenshi gashoboka ushobora gutora rimwe kuko utoye kenshi amatora ni imwe bareba email ubwo Black TV mwavyumvise yavuze byinshi bitandukanye baza yuko ataco mutatahukiwe byose mwabitahukiwe ngisha kumutora guca gutora uko fashion uko brand muri Swahili Fashion Week uko kwitoye si ubutoye cyangwa si ubutoye cyangwa si Frank Wikama cyangwa niwo siga utoye igihugu kuko mwavyumvise se baserukiye igihugu cy'u Burundi great mugweza gatoyi akajambo je shaka kubaza gatoyi nakerekeye abantu batazi fashion gisitu mu Burundi uko araba ntibayi taking like you know the same time like nko mu gihugu cyo bavuga icyongereza surtout nk'iza Tanzania za Kenya twe mengo turi nyuma ukuntu mu vya fashion ico kintu ntagiye guca intege canke no bintera imbaraga zikomeye kuko nkuko bivuze industry ya fashion ni nshasha kwa abantu bambara iby'iwabo
twamenyereye kwambara iby'abanyamahanga cyangwa tukambara viete ni nacyo cyatumye ngira revolt ndavuga nti no abarundi natwe dufite umwihariko we are proud tugomba kwereka amahanga natwe ko twagize icyo dukora aha hakujya mu Rwanda bafite amabrand akomeye muri Tanzania muri Kenya n'ahandi abantu babo bamenyeye kwambara iyo ubonye umuntu yambaye emotions uba uzi ko yambaye ikintu kiri luxueux iyo umuntu abonye wambaye Martins uri muri Tanzania abantu ni kimwe nuko ubona umuntu yambaye Dolce Gabbana ari muri America natwe rero turashaka gucreya ikintu gituma abarundi bazajya bambara bakagubwa neza bakavuga ati turaberewe kandi twambaye iby'iwacu rero ndashishikariza abarundi gukunda iby'iwabo urumva ukunze iby'iwanyu abantu barakubaha yuko ko blend ni y'abarundi bose ni nagateka k'abarundi kugira ngo turorere kwambara ibyakozwe n'abandi natwe dushobore kwambara ibyakozwe iwacu kandi kuri guzacu murakoze ego rero nagushimiye cyane ko umudaru ikiganiro uko rimwe yaho gusanga urondera mu kiganiro kwamubura ariko ino munsi mwadora mwabwatireka tuvuge ibyo turakora n'ibyo tubateguriye hamwe n'akajambo kare mugere kuvuga sinzi kaco ushikiriza ngewe ndabashimiye cyane abantu bo kuri Black TV naryohewe cyane ko twatangiye kubona ko abarundi batangiye gusayidirana gufashanya kuko niba wahagurutse ukaza hano kwari kugira ngo ugire icyo utugezaho kigaragara gifatika ushishikariza abarundi kugira aho tudashoboye kugera uhatugerere turabashimiye cyane abantu bo muri Black TV turashishikariza n'abandi barundi bose ufatana mu nda n'ikimenyimenyi tuzajyana na bamwe mu bajournaliste nabo bemeye kuza kudushigikira birihiye amatike baraza kugira ngo badushigikiye harimo DJ Fanny wo muri DFTV harimo Amipro ndetse n'abandi bazabishaka bose barashobora kuza kudushigikira baririhiye tike bazirihira byose kugira ngo bashobore kudufasha turi kumwe n'abafotografe turi kumwe nabo bamanike nyine tuzajyana nabo bose kugira ngo bagire timu y'u Burundi kugira ngo dushobore kumenyekana ndashimiye abarundi bose rero bakomeje kudutora namwe ndabashimiye muri rusange kubera ubwo bwitange mwagize iyo ni intereranye ikomeye yo kugira ngo mufatishwe ryacu murigeze ruguru kugira ngo abarundi n'abari mu mahanga bashobore kudutora abakoresha email abakoresha internet bashobore kubona yuko uburundi bukeneye ijwi ryabo murakoze cyane rwose ndabashimiye imana ibaheza gite ndashimiye cyane yitega kuba namwe yego merci beaucoup abakozi ba Black TV mutumbere hose nkuko mubizi mwamaze kuvuga twari kumwe na n'urongoye kuko brand mushaka kubatora mugaranya munsi kuri comment tuza kubashiraho link kugira mushaka kwinjira mu batore gusa ushaka kwandika vote@urbanfashionweek.com aho oye ni email wandikira directement hama kuri destination ni what destination okay. Niyo Swahili Fashion Week niyo vote Swahili Fashion Week @urbanfashionweek.com hanyuma kuri object vote yuko ko blend hanyuma kuri message wandika SFWEA207 hanyuma ukarungika email yawe bisanzwe niyo code yanyu iyi niyo code yacu yo kugitora merci beaucoup ciao ciao